Mai lah tetap mau pulang, Mai. Nah nak ngidam lakai. Iya, ngidam lakai lah. Kau kan nak ngidam lakai kau kan. Nina nyerahat bakambang halam di di payungan ngina. Iyalah. Musim hujan emang kada bapayong, kada mau jadi buah. Jadi buahnya mah di payungnya juga. Nya bakambang di payungnya dahulu. Banget kelakuan. Emang kada bapayong musim hujan. Kita wah kada ulah limpeng atau cak kodok dah. Tahu ada ulah cak kodok kurau ngina. Aku mentekan kan hendak. Ora mentek ha. Ngene iki nasa iki. Ini kan cari war kami ngidam lakai. Nah, hello guys. Nah, ada bekerang guys. Halo guys nah. Guys nah nak mana ta? Nah guys. Nah guys. Halo guys. Nah, ini guys buahnya guys. Ini baru ditatak guys ya. Ini kami ulah cak kodok kurau.